Porque o papai ngai tra fata pero pe fa ke pe me pa ni ka mo mo ke taria te fehu na mai pa ko te pe ke taria fehu I to fa ka ko to pe ke ai fehu o ka ke tau hi o sa pate pe a pe pe ko ni na to hi mai ai ko pa pe ke o po de mo to po ga mo ngai fehu mo fe mo ke taria pa ke to hi mai ke maf.palu@gmail.com o mai hau fehu pe te fen ke taria tu he fen mari ko mau ko fe ko ni na e mai o ko nga to Kongo lagi upe, na iriri u asabate me aho no fitu ki he ulak aho e wike, konga hono wa upe. Koe hana iriri wai, konga hono tolu upe. E tau kei tau hipe asabate, ai o kuinga e ke, ko tui koe winga ke sabat whakaristiane, pe koe sabate, pe te tau kei tau hipe kai. Pe ko tui koe whehui koe ni, o iai whakaukau tokua na iriri u ai aho sabate, me aho no fitu ke rak aho e wiki. Ko whawhanau pe koe, nei whamadala ko whawhai e aho fitu, to kua koe na ririu, ai sapate me aho no fitu ke rak aho e wiki. Ka ko tui au koe, koe ngai whamadala whai historia koe, pe nei whai he kuonga o Constantine, mai fua e senturi wha, o koe ke mau au e ki hai. Ko whamau ke whamadala te motoru, ka bau na e ai haririu, ta ko tui au na e ai ririu na e hoko, na e whai pe I he moaksi asi. Sai, koe konga ulaki koe whee ui au behe, pe nai ririu e sāpate, me aho no fitu ke ulaki aho e wike. Pa koe tari au behe, iyo. Nā ka mata behe mua kisi asi, ai hoko e ulaki aho e wike, koe aho lotu ia kristiani. Ai e tānoa kia ia ngāwe vahe fitu, pa koe vesi wanoa. Ai whanonga koe a Paulana e maumai ki he kolo koe ni talo asu o whee. Na hifo mai ai pe a koe o talo asi. Pea I ulaki aho o I wike. Nga nau whataha mai o whai nau pakipaki mai. Ko mea whuke nai whai koe ka apostolo I Jerusalema. E taim koe na nau wiri wai. Nau whataha whai nau pakipaki mai. Pea na nau whautu mau koe nau ngahi lotu mo nau moe nau nofo. Ki hea ko naki a ka apostolo. Aia ko tefto I o wau lotu ia. Ai maksiasi. Kaike, mai no pito me ang tohi ngāwe vai wanoe ves fitu. Ke blak aho e weekend na fai ai e whataanga ia kau kristiani o fai nau lotu. Ko blak korinto vai taha no ve siwa, mai no pehe paula, I he ulaki aho o I wike, I he wike tobe. Mai le vai nia, ko wike tobe pe whai longa e kristiani blak aho o I wike, ko no aho lotu ia. Fai ane tāna ke gisenit ke tokoni ki he kau masiva koe nei, masiva he lotu I Jerusalem makake kau pe paula I he ulaki aho o I wike I he wike kotoa pe. Mai le vai ko oskamata ai koe tohi koe na whai koe ki Korinto na tohi na whai maku. Lai ne ni tau ni manoa tā sa. Ko ngā peona tau tau. Mai no ko singao e ke he wike kotoa pe e sa pate ulaki aho o I wike koe aho lotu ia e kau kristiani. Ko nea ui ke whakahawa e hongo wahe ulaki ve song furu. O rea si o neia e aku lau maari e ia I he aho o e eiki. Si o kai ngata be he whakalonga e aho o ulaki aho ko e sāpate o e kristiani, ko e aho loto e kristiani, ka kuia ko e aho o e eiki. Mai no bito, o kia e whakalaka be, aia ko e tohi whakahana e whatu ia whakaosinga ko e senturi uluaki, e tau pēko nea ona ki ai, o sitari ia, ke ngāwe aki, ai rak aho e wike, koe aho lotu ia ai kristiane. E koe tari ke nai rio a sāpate, me hano whitu ke hauluaki iyo. Nei whai pēha kau kristiane, koe ke hatu tuuni asi mai, ka mahino me nau tōto o ngā lotu, e whamatala koe e whakawa fo ou, ne nau hiki ki nau tolu me aho no fitu, ke rak aho e wike. E tau sio peke ke ngahi uhinga, anai an. Kono ua, wheko koe hana e riri wai, koe ngana pehe, koe aho o e eiki. Ai aho na e toi tuai a si su me pekia, pe koe aho e na e riringi ai alau maria maaren, koe aho pentekosi, koe kātoanga na e whai rak aho e wike. Pa ko tua koe mo uinga lahi e ua na e wiko uia aho koe aho o e eiki. Koe aho e ne toi tuai e eiki, mei whanua loto, me he ne pekia, koe aho ia eiki. Pe kai ngā taiga ka pate tau whoki ke whakatupu, koe raki aho koe o e whakatupu, koe aho e na e wholofola ai ke māma mai. Whatamai whakakau koe ia, hei koe raki aho ia whakatupu, aho e na e wholofola ke māma mai, koe aho e eiki, hulu e fu māma koe ne tue tua eiki, ne hulu ai hala ki whaitoka te tau ilo ai, tau koe ko whaitoka, o kuiano matapā ona ki tua whaitoka, ke mo i tai ngata,
te mo mate te mo whakamara ia tai ngatai he. Pakono tolu le, e tau ke tau he sāpate, io. E tau mai ko ki nau tolu nau hu ke mālolo anga whasāpate, e ko tau tolu ko tau i lo i uke mālolo anga whakasāpate, e ki kore teu tau me kamatanga. Iko me tau tui ki gospel, te tau mālolo ki tau tolu, me tau ngā weo hange foko o tua, ne mālolo me ne ngā we. Sai, o whampe e whatonga e, ui ka hawhi kau ia si isu ke tau he sāpate whakasiu. Mandu, pe te pēmai si isu mo tau he sāpate whakasiu. Ane ko me ko tau kau he aho fitu. Ai aho no fitu. Tau ko i ka hawhi kau ia, ke mo tau he ai urak aho ko e uike. Ko i ka hawhi kau pehe ia. Aia, ko tau i ko he aho fitu ia, ai aho no fitu. Ko me e whekau whakau he i e whakau motua. Ko nao mana ka si isu me ka apostolo, ui ka hawhi kau pehe. Pero tala e Paula, e kai lau ke tau whakahanga, e ki tau, e kai lau ke whakahanga, i tau tolu koe ke tau ke tau hita toi sapat whasiu. Ia klose wahe ua we staha no ke tāwhitu. Ngai mea koe kau ke sapat, e ngai kātua ngā whakasiu, kai lau whakahanga koe ata peia e moni mea ko karaisi. Ai kono moni ke karistiane, ko sapat whasiu ia ko whakakakato ia karaisi. Pa kono uhinga e na ne hiki ia no sapate me sapat whasiu, ki he aho o e eiki, e koe eiki o e sapate. Koe aho ia e ke sāpate e rak aho o e wike. Sai, o waife ni i he aho ni ke aloma vai taha whā. Ai e koe, i o ene asmai koe he, i he tau koe ne mate mātonga na nau fo ia i hene no mate tau koe sāpate he ni. Nei ni i na nau whamatala mai te kua koloma vai taha whā ves ni mau pehe e paula ia. Ai koe lau kua paula pehe. Kau kea ni i nau, koe ni i nau tau he nau tolu. Ai aho pehe taha. O mahu inga nge toenga ngai aho. Koe ni hi nau tau ina toi aho ko toa pe ke mahu inga. Ka ke taki taha ai i hono ata mai o whakapapau. Ai kua pere o tō taha koe ni tōkua. Toko ka sāpate koe mea ke whakapapau i pe tō taha. Koe haa no aho sāpate. Ka mōsio koe ngai afe ngai. Nere ke hala koe hana paura ta mai koe sāpate ta anō ke. Mora ke mama. E koe ngai aho sāpate o haa siu. Mora e aho koe mahina hono fitu koe o haa siu. Koe mahina mahu inga. Bida au nau whai o katopa. E nau toi mahina tai mi. Ko rak aho koe mahina fitu koe katoa nga whasapate ia. Koe whakamahina fo. Koe aho hono hongo fulu. Koe mahina hono fitu. Koe sapate ngai sapate. Koe aho e whakalere koe yom ki puai. Koe aho hono taha nima. Koe mahina hono fitu. Koe katoa nga no whare lou akau. Ai koe aho laki hongo futa. Koe angai aho sapate ia. Pero ngai katoa nga koe ne kamata ke sapate. Whakausa ke sapate. E koe whatatai. Koe mea mana nau talanua gia i loma. E koe ki tala mai paolo koe nau whawhiki ki sapat. Pe ni hia mahu inga fui aha koe. Aia, mana e ni hena nau pe. O, mahu sai ki tau whamahu inga e ahu whalelei. Pe koe ha. Pe ni hia. Tau ai u ahu ko toa pe koe fotu ke tau lau. Aia, koe fu iafe koe ni ka loma vai tawha. Koe ki tala mai paolo ke sapat. Koe whakakau kau a aku. Ko loma vai tawha e vesio no. Whakailonga e mai paulai e fu aho e ta. Koe toko taha koe une tauhi ai aho. Aho fe. Ai wa kin tamai e be aho sapat hono fitu. E ka pauna ni be, ka pauna e mahino ke sapat frasiu. Ka mahino ke te awe ko whakau ka koe aho ia o e eiki. Taho ne tau he aho e eiki, une whai ia o e koe eiki. Suke, ai koe whakakau kau e ni koe nei koe ko pehere wa si au ke kuanga ko si o ne, tohi whakaha, whakaosi e kuraki i senturi, ko lau e aho koe aho ia o e eiki. He nai tauhi e kau kristiane ai aho koe ia, uraki aho, ma ai eiki. Ko tui koe mena na uhinga ke. Aia, o ku mahu inga api ke mahina ke te tau tolu ia, ai uhinga no hiki e kristiani ke aho, uraki aho e wike, o lau ko nau sāpate ia, ko nau aho lo tu ia, koe aho ia o e eiki, e koe aho ia o e eiki o e sāpate. Taurea ni nai ke mahina o bila te kira tolu kai ke whamahu inga e paula sāpate whakasiu, he ne lau koe atape mo ni mea ko Christ, ange koe na tau lau ke ai. Koe au mahina koe taha i aho koe whai kai whitu kua ke sia sio loma, mata ke te au koe aho o eiki, koe inga pe paula e vesi ono, koe ne tauhi ai aho, e foi aho, that day, koe fui whare ai, koe ne tauhi that day ai aho, une whai mai eiki sio, ai ko winga ke aho sāpate, ko tau he aho, tau he mai eiki. Harewa winga ke tau he kristiane, ai sāpate wha kristiane. Mai me toi ngā ue, hanga uklawe nei. Nā skamata be ngai whaenga lotu e muaksiasi, ai rak aho e wiki, hano tau he ko nau aho lotu ia. Toi ko paula ko i korinto, mai nuk maho inga i rak aho e wiki, i he wiki ko toa pe, ko aho tāna tokoni e ma kau masiwa. Pe a ue ke toi whakahaia,
O tu mai si o ne koe aho o eiki na ane mamatai ki viso ne koe o siasi. O ku tuu ai eiki toi tuu mono langi ko toa he loto o tonga no siasi tunga mama e fitu o nau whanonga mo ia he ngai mamahi me ngai whakatanga na nau whekuki mo ia i hono kuunga mo e kuonga ko toa pe. Koia, ka harewa uinga tau ke tau hia tapu e sāpate. He koe aho o eiki. Ko whirea maari e whokia, mo ila whirea church, koe maue me whirea koe aho o eiki. Kuriake ko whirea whakarisia, na whaiwhaiha no koe kuriake, koe curious koe eiki, kuriake koe aho o eiki, pe koe mea ai eiki, pe whaiwhaiwe banga e kau he rea whaparangi o diriu, koe church ia. Kuriake koe church, koe aho o church, pe koe aho o eiki, koe aho ia o sias, koe aho o malolo me ngai whakahongo fua ko tope, ka tau whio hia mo eiki. Aia, na hiki e kau Christia neia ai sāpate me aho no fitu, ke aho uraki aho e kono aho lotu, kono aho whio mo eiki. Koe aho e tua eiki he loto tonga no siasi, he whio hi anga aho no siasi, ke whio hi mono kakai. Kono fofonga koe afi, kono ngutu ha me here tā whakatou mat, kono ni mau ne puke fitu i fetu koe, aia koe kau angelo e nau tataki ngai siasi koe nau tui te toi tapu, he koe kau angelo koe ngai fetu e fitu rea kia Daniela, koe hui ngai fetu, koe kakai na ulo ni koe fetu, nau tataki kakai ke maa oni oni. Sai, ok sai, abu tupu no tau e a fitu e sapat whasiu. Koe ka parapare mai ai, me heu nau tui na toke. Kono ko vipe koe na hanga whakanga e kau Christiane, tau tau he au sapat u au e wike, o tala tokua koe lotu ke la a, koe ngai mea iu i kai mon. Koe ia, o ko whaambe ke whakamahu inga, au bita ke te tau tolu, o ku tau tau hi ai sapate, ai sapat whakaristiane, kono ui ngā koe ahoia e taha, o tau tuku e mea ko tope, ka heo koe tau whio i anga mo tau eiki toi tuku, he koe ahoia o eiki o sapate, koe ahoia ku lau kia paula, koe tadei, tau tauhi ma ai eiki, o hoko e koe aho e eiki, koe aho whio, ai ko whaambe au ia, e kei tauhi tapu e sapate, i tonga o taingata. Ele tau uma e tau timi ka pauna mo pe, mo whao kau ki hai. Ka pauna tau taangi tau ka ste, e mak mutore poini koe ke mo wa ingi mo te sapate. Ikai e whalang langi o tau eiki pa e awea tonga i loa. Koe ki piriote, nau tauhi, nau toluia, ai lot whato i tapu. Tau sene kai ki tau whalang langi e eiki, pa kai ki whalang langi e eiki ki tau tolu. E mea koe, komnak be e ako ai, e mo tolu e kaupure e akapulu me ngai mea koe ia, ke mo whakafoki tau tolu. Ke tau i mau pe tapu e sapa, ta be ngai mea koe na e toa e pare mia malolo koe, sa soare, e whapapara e pau kia, a koe uhinga lahi na e hake whare area. Koe ina kei tene tauhi ai sapate. Ko mnak pe kai pe, ke ri ake tapu e sapate. Koe aho ia koe kakai ki tau tolu u tau ilo, koe malolo ang whasapate, teu e o tau matau tau. Pau tau tuange ngawe anga ko toa pe. Mea whamamani ko toa pe. Tau tau he sapate. Koe koe tau whakaamu. Ke tau whiohi ai. Mo tau eki. Mo ilo ka pai tuku mea ke te tau tolu, ke tau tūtū ni tau au sapate. He ke te ke toa ai koe au sapate. Kono mo ni. Te ke ngāwe pe koe au fitu. Pe whaka ngāwe i koe pa te ke iku. O ke puke ha mahaki koe hui he wikaine kai ke whaporo kala mai pe he tau sino. Ai pe moe aho koe ke pau, ko tau aho ia. Tau tau he mai eki. Tau hon mai eki ke tau he tapu sapate i tonga o taingata. Amen. Marabik mo mea mai, mo mea.